utholakala phake uJohn Wick. Shandu Ganda. John Wick yedwa ngapha ke uCM akashaya icross akangena ngaphakathi ngizokwazi nami ukumaka mangabe sondela la eduze. John Wick go 1-0. John Wick shaya ke stand uthola ngapha ke Mfukeng. John Wick ngapha ke ke midfield uyedwa ngapha ke uCM akubheknikeza manje ke uJohn Wick emuva lapha inapha manje kuyena lapha ke Shandu Ganda bemvimba ke Shandu Ganda Van Roy bayamdonsa wathi nompempe hayi mntu nganyakuza free kick bayinikeza ke bafana besithanda Sokhozi uShem Zwan shayikhishi ke uzwa bemvimba buyena ke John Wick CM Sibeba manje iphula kuyena lapha ke John Wick thola ke CM iphula wazalwina lapha yena ke Mfukeng Apollos bemvimba lapha yena ke uMakhwele uyaphasa ke uMakhwele ngapha ke unejubana ngapha ke Van Roy ubheke phansi kanti khona ke isupporter lapha ke ngale ku-midfield Van Roy uyamdonsa Van Roy lapha yena ke uJohn Wick unompempe isimanga kajaji madoda bayamdonsa phambi kwakhe uCash John Wick Dianot Sipho Shane sikubuza class hayi ngiyabuza Mfukeng goal pass lapha kuyena ke John Wick Moreno Mfukeng bemvimba lapha yena ke John Wick Moreno Mfukeng kulo pass lapha yena ke Mfukeng Nango 1992 bake balida ngo-2 bedlala neKaizer Chiefs Moreno Dianot iya phambili ngejubana ke Dianot Apollos Sibili Dianot Apollos Mfukeng uthola ngapha ke Sibili phasa kamnandi ke Sibili John Wick deflection ina ke John Wick akashaya ke igoli ke elesithathu ilawo ke lafuna ke amabhakaniya na Orlando Amstel Arena Orlando Pirates 3 Lamontville Golden Arrows no kasi pwede porque sama ke deflection na on goal kasi pwede bola ke mbugel ila kela para ke John Wick ke ngat ke on goal ya shinto ke inaga la phake coach umncidi ufaka abadlali abathathu ngesikhathi esisodwa ngiyambona lapha naye futhi ke uSise bazomfaka lapha yena ke mfana ke wase Ivory Coast uthola ke uJohn Wick Mfukeng umuthi umnyakazo amabhakaniya amadoda Sibili kumgcobo esente ke Sibili uthola ke John Wick yedwa ngapha ke Apollos Wetinas John Wick Tobal vimba ke lapha ke Yunagi Arus Sabe na SB ke umunyoza kuphela ngaphansi ngangibheka nje nakenza ushintsho ke coach Apollos bemvimba ke Mbuthuma John Wick hayi kuzoba nzima ngempela ke la njengoba manje ke John Wick thola ngapha ke Dianot sobe sibheke imidlalo elandelayo ke yena maqembu ke umabili shaya cross lapha ke Dianot bokeli vimba phina ke uMawoko ePitoli
Frisbee. Yeah. Bakoni ngibazi bakamole. Ndivule manje ngapha kuyena ke Dionote. Nemtanje. Iyazungeza ke Nemtanje. Ushake phansi lapha ke Spilibili. Oh, now Spilibili goalkeeper ngaphansi. Square manje ke Nemtanje. Mfukeng. Jenwick. Arudlala napha ke neDurban City lapha eMlazi. Idlala ke namaZulu. Idlala futhi napha ke iKaizer Chiefs. Mfukeng. Bemvimba ke Mfukeng uDlamini. Jenwick. Tulaga Spilibili. Deng, pasanet. Jenwick. Une tubulo kastela pake. Ushage photo ke Mfukeng. A police. Nalage tubulo Butuma bemvimba ke Butuma. Jenwick. Iyasikaza kamnandi yena ke Mahabulek. Ufuna ngapha ke Morel. Wathepha kamnandi ke Meren. La mabhakani afika shaya lapha ke maswayiswayi ngo-3-2. Kweli sikala. Amabhakaniya impela iswalo zithola ke penalty. La kuba khona ke uMayoba manje ngapha kasesikolweni. Andres Maseko, uPanyaza, hayi uPanyaza uLucius, uPanyaza 6 mabili. Ubanda phumela ngaphandle. Hey, wami umdlalo. Phela lapha 10 minutes bemncenga lapha uwabusali Java bo. Bemvimba ke Mbaluleka. Jenwick. Last 32. Madoda yebo bayasukela. Sayes, hayi Jerry Kulungile. Tulaga CM. Paris Maitandi. Mfukeng. Kanti ke phambilini kuleya minyaka bake banqoba ke bashayela iqembu ke ngo-9-1 e-Olympic.